मोनसे खोथाखौ गोसो होनो गोनां आरो साननो गोनां बाथ्रा बे मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बोरैहाय सिरि थाथारखो इउपिपिएल दोलोआ बोरैहाय सिरि थाथारखो दिनै जायफोरनाखि इउपिपिएल दोलोनि आइटि सेल बिथांमोन दं दिनैनि समाव बिथांमोनासो मानो गावसोरखौ दोलोनि पार्टिनि लिडारफोर बादि साननानै लेक्सार होबाय थादों दिनै बिथांमोना गावसोरखौनो मा सानदों ना बिथांमोना पार्टी दैदेनदों ना पार्टीखौ दिग होनो हायो ना बबेबा मोनसे संगठनखौ दिशा होनो हायो बे मोनसे खोथा फैदों नाथाय इउपिपिएल दोलोनि आइटि सेलफ्रा लाजिनाय गैया मुनाय गैया जेननानैब्लाबो माखासे जेननानै थानांगौ बा जेननानै माखासे खोथाखौ बुंनो मोना आं बेखौ बुंनो थाङाखै जे जेननायनि उनाव माखासे गौरब खोथाखौ नागारनांगौ जेबोआनो मुरा रोदा जेबोआनो गैखालाबा बेखौ इसिबां फोजौनानै लाब गैया बेयो अनलि इन माहाय जागोन बे खुगायावल' जागोन जी धरनत आजिर तारिखत ইউপিপিএল দলৰ নেতা কর্মী বিলাকে চুপচাপ থাকিছে এই সিনারিটো আমি সালিজারি করে পেলাই এইটো গম পাও যে আজিৰ তাৰিখত ইউপিপিএল নোহোৱা হৈ গ'ল बे दिनै क्लियार नाथाय किन्तु আজিৰ तारिखत जी ইউপিপিএল দলৰ आइटि सेल বিলাক আছে তেখেতসকলে কিছুমান কথা বকি আছে ইউপিপিএল দলত লৈ ওপৰত যোৱাৰ সপোন দেখি আছে কিন্তু তেখেতসকলে ইউপিপিএল দলত নেতাও নহয় কৰ্মীও নহয় কিছু সংগঠনত বা যিকোনো অৰ্গানাইজেশ্যনত সদস্যই নহয় তেখেতসকলৰ কথা লৈ কেনেকুৱা ৰাইজসকলে যাব পাৰে এইটো আজিৰ তাৰিখত চিন্তা কৰিব লগা কথা আৰু যি আইটি সেল বিলাক আছে ইউপিপিএল দলত তেখেতসকলে লাজ লাগিব লাগে এই কথাটো লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত অহাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আহিব নালাগে এইটো মই কোৱা নাই আৰু কেতিয়াও নকওঁ কিন্তু যি কথা লৈ ইউপিপিএলৰ কথা লৈ আপোনালোকে কথা দাঙি ধৰি থাকে এইবিলাক কথাটো বন্ধ কৰক ভাই লাজ লাগিব লাগে কাৰণ 000 কিমান জিৰ' আপোনালোকৰ হাতত আছে দিनै ষ্ট্ৰং নেতা दं प्रमद बर' बिथां लरेन्स इस्लारि बिथां राजु नार्जारि बिथांमोन दिनै मानो सिरि थादों राकेश ब्रह्म बिथांमोना बा फेरेंगा बिथांमोना फैनायनि माखासे सिमांखौ माबोरै सुजुनो हागोन नोंथांमोन थानायाव निश्चय माबा नङा माबा बिथांमोननि गेजेराव जादों আজিৰ तारिखत इमान पावारफुल नेता ইউপিপিএল দলত আছে ইউপিপিএল দলৰ হাৰিলেও ডাঙৰ নেতা আছে এইটো সত্য কথা নিজিকিলেও কি কথা আছে না ৰাজু নাৰ্জাৰি ডাঙৰীয়া प्रमद बर' ডাঙৰীয়া লৰেন্স ইস্লাৰি ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে টপ লিডাৰ তেখেতসকলে উপস্থিত থকা সময়ত ফেৰেংগা আৰু ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া দুইজনে কেনেকৈ বেলেগ দলত যাবলৈ সপোন দেখিব পাৰে এই কথাটো আজিৰ তাৰিখত ৰাইজসকলৰ মাজত সাৰপ্ৰাইজ আনিছে এই কথাটো চালিজাৰি কৰি পেলাই আমি গম পাওঁ যে তেখেতসকলৰ মাজৰ কিছু নহয় কিছু লাইনৰ ক্ষেত্ৰত মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে তথা ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লগা আছে আজিৰ তাৰিখত মই এইটো কম दिनै आं बेखौनो बुंबाय नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट जरुर फोरमायहर जोबोद गरम भिडिअ खालामनो इन्टारेस्टबो मोनाखै नोंथांमोन जों नुजाफैनो लुबैनानैसो आं बिराद नोंथांमोननि जसाव बे खोथाखौ बुंखागौमोन मालाबा टाइम लाना नाथाय गरमबाबो दिनै मोनसे जायगायाव इमारजेन्सि थेवब्लाबो बुंहरबाय मा सानो गाइस नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर आरो फैबाय थानाय इयुनाव माबादि भिडिअ लाबोनो बेखौबो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय दा आं सानो नोंथांमोना मा सानो बेखौबो खोन्थाहर जे अपोजिसन पार्टिया थानांगौ जोबनो नाङा थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ